Rero bakunzi ba Samuzo timbanye kubasuhuza nizera ko bameze neza bibutsa kandi subscribe like share na comment kugira kweze ko na makuru kugira. Rero amakuru ngiye kubagezaho kuri uyu munsi nayo ubutumwa bwa RIB busoza umwaka wa 2024. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurashimira abaturarwanda bose ubufatanye bakomeje kugaragaza mu gukumira no gutahura ibyaha mu mwaka wa 2024. Mu butumwa urwego rwashyize kuri X buvuga ko bukomeza bushimangira ko uyu mwaka waranzwe n'imikoranire myiza mu kurwanya ibyaha birimo iby'ikoranabuhanga, ruswa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. RIB yakomeje ishimira abatanze amakuru ku byaha n'abafatanyabikorwa bose uruhare bagize rwo kurwanya ibyaha. RIB yifurije abaturarwanda bose kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka neza birinda ibyaha no kuzagira umwaka mushya muhira wa 2025 w'amahoro n'iterambere. Rero iki ngiki akaba ari ikintu kiza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatekereje gushimira abaturage bakomeje gutangira amakuru ku gihe bakumira ibyaha n'ibindi bisa nkabyo, kuba babifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Rero yanga akaba ari amakuru cyo kujya Samuzo TV, byutsa ukanda subscribe like abane n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo gikomeza kugenda ubona amakuru ku gihe. Thank you.